Эки мендingen айтырбы саан тамсылгас бейгилерdir biz. Bolçukçu bizning çonga açı tuzadın doyunda çoğalacakdır biz. Bugün bizдің ağaçımız Temir Вячеславович yanday oldu. Çalan biz. Canız iki Temir Вячеславович. Baştay al onlarına telegörşlerge tanıştırıp görüyorum. Meni olsa yanday oldu. Temir Вячеславович der. Potom olsa teyder temlik jurist, advokat, bolçukçu olup ayda çoruğun. 2011 жылдандыра адвокаттар палатының кезигини артып турат. Bolçukçu bolup ажылдап турар болгонуңарда силерге чоң баптарынын чидик, сага сетин төрөт чоруур, шипирлеп тажадап чоруур айтырлар леслерде кеп тура болбай. Колдунда кандай айтырлар кейир болуптур. Болчок күйеде юристтер, болчуктар, адвокаттар катышкыны кылып алганбыз. Чоңнун сүмелекчиси деп жак берип бизге болса көй болчок күйелерде яй тургусунда көй жоң келди. Улустун колдунда айтырлар дерге бул жер өнчү көрүнгө айтырларды бор. Мен ажылым айыл кезинче түрүнгө онашкан устарда кел жак бери ашка шалың айттырып азыр тыкка чидиги жорду. Бюджет тажылыкчылар болса кел ашка шалгын ишини санап турар, ашка шалгын да бербей турар деш. Суу чатасында да андын айтырылган устар кел. Ондаңы янсыр айтырларлык. Суут көрүлдеси жогум, хойлу ызгар болур болбай. Адвокат кишидерге болдунун ол болчукчусун аргалы болса кылган херейин чийгетип тейшерле аргалы болса ол кишини хостап алыр дейсиз кыздар. Силердин бу пайдаланарда кандык сууттарны ойнап турасыздар? Мен болсо колдуумда кезинче түрүнгө камашкан керектерди айтылып жүргөн көй кезинде анын көрүнөнүн мурдундан болчукчулап адвокаттап деп бирге ойнап алыр керектер ие турлар жалса да Россия талан ичинде статистика айылда көбүр болса агартынган суут шипирлери бир куудан эч болду. Жалса да А статьялы болса чик статья көзүрөрдүн аркасы бар. Аргалы болса чик статья кирип херен эттерер эсинин чылын чийгедир дейиштин кыздар апаарган. Ие хан керектер анган болот дейм. Жак бирге керек иштинде желе эгестөгеден элеп керекти өрөнүп көрүп бар. Истекчи болса бунун бижимен барымдалышыр сонда экспертиза түңөлдөрүнүн база кылдыртырап бар. Сонда свидетелдер өчүктөрүнүн базалырап бар. Ажыл көйүт дейм. Жар аларга эге чаданын истелгесинин үйе чадасы үр болурбу? Керектердин хамажырбы? Ол кишинин үр кеткен. Эге чаданын истелгеси жон кезинче түрүндө көрүнүп калган. Кусалан амон хамажыр үр азы кыска кандык хамажыр дерге ол керектин аарына маса хамажыр. Үр кеткен керенди. Үр кеткен керектин аарына хамажыр. Чий керектер болса дознанияга кирип ортомак чадан керектер дерге аны истеуге органдары онза аар керектер дерге аны следственный комитет көр. Тыбанын диеди судунга чейдирам аар берге эч кандай керектер кирер болбай. Колдунда онан апелляциялык керектер болур. Ындыгы табарга да болчуп тура кишинердин аар херен чий кылдыр көр. Ынды пайдалдар турган мемдик чижеттен кийип чыгалап болушуларбы? Бир чижек эткен жыл база бирлик керек болгон дейм
кережен кечи назахар жетпес жажа төлдүң жек берге сууттун бутуар жатасының шитбириле бурулу кылдыр самнаш хосталгасын касып шиткен. Ол кая болгон? Ол дерге хам барын кенжик кожунга болгон бир керек бар. Жек берге апелляцты хомудан бежен он дейди суутка ол шитпин азы эте көргөн дейт. Эте көргөч кережин изине хам Верховный судқа салпан. Бичида анды же жок болгон ши, шыңзытып шыдакпан ши. Жок, ол керектин да шыңзылба жок, ол керектин эгелени болса 111 кеземже түрүнүн 111 жүрүнгө оны аштырган жак берге кережин бурузун минип турган ол керекке тускай жүрүмдө көрүп эгелен турган сутка жалса да хосталгасын казып шиткен жек берге дейди сутка болса ол суттун бир ашадасын шитпин эте көрүп баккан жек берге ол бир суттун бир ашадасын өскөрткенин жылдаганы болса ол кережин кечиге хосталгасын казып шиден соңгарлатыр шипин жүргөн. Анжак берге дейди сутка багыны салар хостакпан. Оду кеке болгон ши. Суутун соңгарладыр үйлери болсо турпелер болгай. Анжалда да мында колдуунда Дважонустун күз айы үнүк белиргеле Почтадык жаспан деп жина чөөлөр. Бичи школа чай төдөнө келиш. Аны өскөндө да жогалашан кырган тижен чейт кизлерге чейтир. Ол чылы жаштана чыгып кийербиз. Түңнелинде көклөрүнү тотуп жар хоруда алар. Ол суут болду дээрге, ол сууттун шөйлүп узак бери онжуган. Онжан соңгарлык бери онжу. Оны амын чурум юзгар, кынжар жан шипин үндүрүп болур. Түрген еттирери биле. Тага жонуңдук ши күз кейиргеле бом асылага жорулу. Бұл чыдық жашман дейіргелам бітім дейіргем кезінше түрімінің 200 жерсес бар жүрінге хамажы керектер бұл қолдыңды лағын қожуында ұстар ашқа көпек едімезілі ашылағы жоғылы қойлы түрінің азын жар қажыдып жап тұрам ұс көйдейін Жак берге 200 жерсес бар жүргі хамаштыр болса чыдық жашманы қанчар ажыкланын, қанчар алғанын баса шуптузун грамын денегелейш. Ол деңгизинде негелейш шуптузун өрен көріп бар. Прес ол чыдық жашманы тыртыра кеже болса бодунга ажыклар кылдыр чыгып турган болса ол хам чийик кылдыр санытнар бол. Прес оны сатып сары соғып қалып тұрған болса, ол артай бер. Мұндық чечек бар, олырып жоран, шийтіріп жоран үстейнелі. Жамдығы хостал үйіп бейіштің, бұл хосталғаға жұртар шыдағыз, базала кере өгеді, жылаштырла, базала олырып жори бар. Ол чүйзінден дегіл, чүйге ол хосталғаға үйіп бейіштің, амыдарып жұқтарын бадағыз, бұл хорудалға жорурға екі болып тұрыр. Чүйген дегіл, аттап-аттап керекті болып тұрыр. Bir doğarında hani bu haytırını bildim bir doğarında olsa kişiden olduğuna kamarışında biraz gerekli üretken olsunda to şirkette koloniye etken sonunda ünlük bir yaşam taptı Törgül törelden kalbaktanıp jar bodun taptık 2 yıldır aldığında başı törünün asarıcı jap çoğu olsa çoğu koylu türüm reves olsa açı bas diyeyim. Üske daha gerekleri onu açmaz bu. Olmaydılar bu koloniyada nükbeş
Хостолга жүнүк устарның амтралы азы жамтыкта берге ордин ашыл базы. Тургусунуп шыдай. Ашыл абы жок бу тургусунуп шыдабас бу. Амжек берге каттап база ол бир жежевле арга ишкен о каттап база бирle кен керектүү да арытпа. Айтылдын азыр адес базала орланып жоктор. Az çok baz oğurlan çortlar bu, az çok baz ambazal çatı yaşpan şey oldu türümde az önce hasta yedi. Bir мындык барымда батын чечек. Ту этип жатар жерде жамдак шийтирген уфтар телефон асы тачүй табаштыр. Таныры танымаса асы төрүн төрелин ол чыдык жашпаны кийип берин, чыгып кеп берин билер. Ama onu kılıp çorkman aytıyor, tutturuğa ara. Onu çıkıp kalıp turgaçtım. Ama o tutturuğa onu yedi, çünkü o çıkıp çoran gini şidir basam o çağıtkan gezi basa o kerek onu hazır bakattap. Ye han haytırınlar han nerede gezimce türünge onu açtırıp olsa onu gelgen gizine olsa onu açtırıp onu çağıtıp duran gizine olsa onu açtırıp Amcak bir o telefon basanda hormon jedin. Telefon bile basa. Birlendi karılza geçirdi. Karılza çıkmadı. O karılza hormonu bodi. Bir ye basa gerekli otura bar dan tek bir basa istekçinin aslında bodi. Am mındık başılda kögün yengerde en berge ağırındı gerek doyindama bir çiçekten basa giyip görmür. En berge bolgan senin bu uncha kışlısınlarda belirlenedi. Han en bergede gerekler jom turgulan gerekler han yansın bir han en bergede erken ağır onza ağır gerekler gördüğümde bölükleyici olgaç. Ye bölükleyici olgaç gezi tamamga jetken bu gerekler dar onun sonunda ye kolduğunda gezi tamamga onun sonunda çatık yaşpandan koyu denizlilik de o saat 5 hazır baytlandı gerekler bu. Bu karakter var ya. Bu karakterde olsam çamlıklar olsa buruzun minir bu çamlıklar buruzun minnes bu çelle bu ege istegenin ege jadasından da şu taptı iki bolçup jar aslar bolsa jom hazır bas çoktu karakterin todaratına gerek. İnne kon çöz dergem bizmen barımdalan öğrenip gör koyu ekspertize tünellerin kılır apa deyiş nasıl koyu Tavada eline koyu gerek ülgedişini çüden botturar. Köye gezinde çüden botturar. Koltuğunda da bu geçten jetken kemde eşkin jetirgen deyiş o karakter koltuğunda da marağa deyip ustar bu gerek egelergele şuptu bu tücüklerin cari ilgiledim. Ye aragan işken biz deyiş onu şuptu egeleyim. Şuptu gerekler aragan da mı? Gerek onu aşpas te podar bolsa çünü ganjası ekil. Basa çiçekten ta olsa kiyirip çoğalap görbe. Oylu türümlü geziye de sapçı olsa gideyim. Bonun aldınıp, bonun şan aldınıp araga köy araga darı işbes. Ye araga darını ejete o zaman öyle taptı oğanın bodunun kılgınlıkların bazı taptı çiğinler Podamçalı. Podamçalı gör kıldır. Öv bile değişen arılar. Aşı tövbe. Aşı tövbe şartlar. Jar olacak gideyim. Oylu türlü çele geziyede sağıp çok olacak gideyim. Görüşün, potağa görüşlerinin bununla sizler çünün emi çoğalap pap olursular. Ünlük bölgen güzgay yıl oldu. Şuptu görüşlerge isik bayır şeydir bir şan. Bu çağızıntı olsa taştın tıka soğuk, çıkılama soğuklar yürgen çalık fasıllarına olduğa şarjı tövümler bile ekki ettirip Tıştanların güzel var. Demir Vyacheslavovich'in çoğalsına katışmışan sizler bilgilerge ünlük bugün çağızı bile bayır jedir. Tamsıl kalısты moğun dostartır biz. Bayırlık.